bethu apha esizawubacela kubantakwethu mntakwethu vele watsha la green wami lo wakho khethe ngathi lo right inkosi noko mzali wami noko khethe nje uba vele sophinde sibe nayo next year yayibokhe kamugciniza nje lo green kuba nomarona abahlanga hey kolimala abantu yes kolimala abantu alright special call Wami kakhongo ngenzele konke ngenzele kona ngiyabonga baba ngiyabonga baba ngenzele kona
ndibulise ngokukhethekileyo ubaba wethu esemthanda sonke uba umvelele uDumke, ndibulise nomama, ndibulise oba udistrict bonke, ndibulise nomama, ndibulise nomuntu wonke ngaphakathi la, all protocol observed. Ndiphanze ndahamba nami ndaphuma nabo sendilibele babe ndithwe ndizawuzapha phambili. Loo nto ndisiye ndoyika, ndiyayiqala kwale nto. Umsebenzi ke namhlanje awumkhulanga, yet very important. Eyona nto ndiyizele apha phambili ndizokothula our guest speaker. Ngomnye wethu ke lendithetha naye, ukhonzile nathi, uxekile nathi, uye washumayela nathi, siyibonile imisebenzi yakhe ulapha ngaphakathi kwethu. Andithethi mna ngomntu oye wathi xa ifikelwa ngababini endlini bephethe elivangeli abapostile, walimamela, wathi asakugqiba wahlala phantsi, wathi andiyi kuloo nto. Walithabatha, walihlonipha, walenza. Ndithetha mna ngenjomane yezulu, ndithetha ngehashe ntsundu. Ndithi wathi esolifumana elivangeli waqonda uba asoze mandilithathele kum ndihlale phantsi kuphela, kodwa funeke nam ndiphakame ndilise kwabangalaziyo, ndingaligusha apha kum. Uguqukile ke besofika ababini ngonyaka ka-2024, waze wasilingwa on the very same year, ukubonakalisa ukuba azange alithandabuze elivangeli. Uthe akuguquka eguqukela eRhawutini, wathi move in apha eMthatha, wazohlala apha eMthatha ngo-2016 to 2019. Ufundile ke, akhange ibe injomane yezulu nje, kodwa ufundile, unzima nalapha egameni. Ufundile ke apha euniversity iWalter Sisulu ngoku, kodwa ngela xesha kwakuthiwe Walter Sisulu. Uye wafumana i-qualification in Bachelor of Education under the Faculty of Natural Sciences. Ngo-2019, waya kusebenza as an SGB member at St. Patrick's. Waze ngo-2020, wasebenza as a temporary teacher eLindelani Senior Secondary School. Uthe esafumana lo teaching post, waze ngo-2021, wasebenza as a permanent teacher. Akhange ahlale phantsi esolifumana elithuba loba hayi ngoku I am a permanent teacher. Waqhubeleka ngezifundo zakhe. Ekuqhubelekeni kwezifundo zakhe waqhubeleka ezifaka nesivi kuba ufuna uzibonela kwinqanaba eliphezulu. Ngo-2022, he worked at the departmental head eZinyosini Senior Secondary School. Waze ngo-2023, waqhubeleka esebenza as a departmental head. Now ngo-2024, esayibambile kanjalo as a departmental head. Utheke ngo-2025, wayifumana le nto beyifuna. Ngoku nje basithetha, he is a deputy principal. Khona pha eZinyosini Senior Secondary School. Ladies and gentlemen, help me welcome on stage uBaba uMnguni ngezandla ezikhulu.
nami benginespeshi ebengisibhalile. Ingxaki espeshi sasohle nobaba uyasilibala. Sengivele ngasilibala ngicinga ukuba kuyathandazwa. Ngoku sengisilibele sespeshi ngingumzalwane uMnguni. Nami ivangeli ngilifumane apha eMthatha. Ngifundiswa inkonzo kaNkulunkulu. Into ngifuna ukuyisho nje ngizoba mde mina nespeshi sengisiyekile. Ngifuna umuntu olapha ngaphakathi endlini abuze uThixo ukuthi yena umbonga ngantoni uThixo. Ngoba xa ngaba umbethe inyama ulibaleke ukubizwa kwevangeli. Uzukhohlwe nokuthi ukhona ubaba umzalwane, ukhona ubaba umshumayeli ngokwenyuka. But into ezakwenza ukuthi uhlale enkonzweni yabapostoli ukuthi wena uThixo umbonga ngantoni. Le nto umbonga ngayo leza kusa enkonzweni ngoba iza kukhumbuza ikuvuselele isazela onaso. Into zazithetha nje zimbalwa kakhulu. Ukhona ukukhonza nokufunda, ukhona ukukhonza nokusebenza. Then bese kukhona inkonzo elapha euniversity bese bekhona inkonzo esemakhaya. Ezo zinto zenza ukuthi umuntu xa ngabe eguqukele apha eMthatha xa sefika emakhaya ufika abe le challenge or abe nezinto ezenza ukuthi angasakhonza kahle. Or mhlawumbe umuntu beguquka engakasebenzi kodwa xa sesebenza umbone baye so kukhona ubunzima. Bekhona umuntu ofundayo then xa ngabe sekufanele enkonzweni bekhona ubunzima. Then ngizathetha ngexesha. Ezi zinto zidinga ukuthi zakhelwe ixesha ukukhonza nokufunda. Mangilazi ixesha lokuyofunda ngiphinde ngilazi ixesha futhi lenkonzo. Enye into ebangela ukuthi abafowethu bahlehle kakhulu apha enkonzweni ingenxa ukuthi ixesha bakwazi kulakha elelo kufanele ukuthi mabakhonze. Umzekelo uzenzeka ukuthi kukhona igroup ithi group hayi sizangena ngo6 and wena uyayazi ngo6 kufunakala ungene inkonzo nabangane ke sibathole euniversity basinikeza ichallenge ukuthi sikhonze. Kuzafanele ukuthi ngesixekweni kube khona ibash apha esikolweni. Kufanele ukuthi ngesixekweni kube khona into ufuna ngibabheka abangane bami makube kakhulu abangane abayinkonzo so that kungezuba khona ubunzima enkonzweni kuze kuba khona. And umzalwane akangalambi omnye umzalwane ekhona apha euniversity. Mina ngumzalwane mina bengenayo indlu kodwa ngihlala emahala from level 1 kuba ulevel 4. Kaloku sejakazi behlala nayo uSikalomo sejakazi esikolweni. Then loo nto ithetha ukuthi masiqale sazane singabazalwane then umzalwane sikhavane each other. Ungabikho umzalwane ozayo othetha namahlabathi. Bekhona abafowethu ufuna bamncede then iqhutshekwe ukhonzo. Enye into ebalekile ke xa ngaba so sebenza sumlibala uNkulunkulu wakubezayo umzalwane lo hlala ufuna manje ehlale ekukhumbuza phakathi kwakho ukuthi nasengisebenza mangigcine imithetho uNkulunkulu anginikeze yona le mini ngimazi umkhokheli. Ayikho into eyenzeka ngaphandle komkhokheli. Nami njengoba ngilapha ayenzekanga ngenxa yamandla ami ingenxa yababa ubaba umshumayeli. Then xa ngaba ngimazi umkhokheli ngilazi lezi lakho umkhokheli kakungoba umshumayeli qala kumzalwane wazi umzalwane then wazi nodade. Mina bengelangena mina endlini odade bathatha amaqhiya abantu bathatha amaqhiya bafaka amaqhiya. Into eshoyo ukuthi kufunakala sikukhumbule ubuzalwane. Then nasikhumbula ubuzalwane izenzeka lenkonzo ime ngoba inkonzo ayonkonzo engekho umzalwane nodade kuba imeeting. Yashintsha kuba imeeting. Ukuthi sibalekile bafowethu funa sizikhumbule sikwazi ukuthi sishumayele ivangeli njengoba obabuzende beseshilo sikwazi ukuthi siqhubekele phambili. And ke ngoku
xa ngaba ngifika emakhaya mangaboni apha eUnity inkonzo injengoba benjalo kodwa xa ngifika emakhaya uthola uba uwe wedwa esixekweni ufuna ungatshafi obuzalwane ubufakelwe yenza nawe ukuthi uzale abanye abazalwane baguquke ngelivangeli lakho ukuze nawe uphakanyiswe ngosuku lokugqibela. Then ke enye into ebalekile futhi ukuthi ngiqonde ukuthi intoni engiyiguqukele enkonzweni yabapostoli iza ngincedaphi kungathi ngelinye ixesha ngithi hayi angisayiboni le nkonzo yobaba uMnguni makuhleli kuyinkonzo yami kwenzele ngikwazi ukuthi ngiqhube ngilentozana ngilishumayele ivangeli mangiyihloniphe inkonzo le phakathi kum kuze nabantu abasemhlabeni babone ukuthi nyani umfowethu lo uyayiphila lento le ihlabathi malithi nalifika kuwe libone ukuthi lo ngumzalwane lingabe lithi kanene uyintoni. And enye into ephazamisayo apha euniversity ipolitiki awukwazi ukuthi ushumayele evangeli uphinde ube yipolitician ngeli xesha lokuthi kufanele ke sixekweni bazabe nama-comrade ethi hayi basiye ngapha zezo challenges eseyunivesithi ekumele ukuthi mangizigweme njenganomzalwane ngizigweme njenganodade ngiphilele uThixo akekho esibhakabhakeni wehla waphila emntwini sephithi ke ngoku xa ngabe ephila emntwini ngaphila kwinyama ongayithandiyo ncam ubona funa noba usayithandanga inyama pha emhlabeni xa kuthandaza kuyacinyelwa because kubalekelwa lento ukuthi kukhona umuntu ongamthandi ungamboni xa uthandaza kuyacinyelwa nawe ke ngcono nawuya kulo nyama umane ucimele ke ngoku ukuthi nangabani podcast uthi baba ngizocela lento ucimele kwenzela ungazuyibona le nyama ephazamisayo then loo nto leyo izakwenza ukuthi uqhubeleke ukhonze. Zikhona ke challenges abanye abafowethu bakhonza kulentozana khona izinto ezisecular umuntu akhokhele isecular kodwa akakayiva kubaba loo nto leyo usefunde isecular ukuthi hayi izaba nentoni uselandela yona umuntu olandelwayo enkonzweni lilizwi lomkhokheli elilandelwayo enkonzweni not isecular ingafika isecular kodwa ayizuthetha ukuthi guquka ilizwi lomkhokheli kwenzela ukuthi ubaba nesecular. And enye into umuntu wazi izinto ezenziwa ngobawo abese angasaguquka azidlisa abanye abafowethu umzalwane uphila ivangeli ushumayela ngevangeli ijonge into azayiqhekeza ubone uba lento le hayi akufanelanga izambulala umfowethu masibafundise abafowethu abafikayo ngevangeli nangesonka sasiqhekeza isonka thina kusephandle siye kakhehla kuphinde sigxotshe sizolala apha sayisahlala kashawu 3 singalalanga sangofo siphikisana ukuthi umzimba kaJesu wayaphi savuka ekseni sashona le wathi kufanele basicinga amanani sizocinga loo nto wasigxotha kahle sabuya siqhubekile ngoku sabona sangisho into kumlando ukukhonza inkonzo namapostoli zininzi izinto osinda kuzo abanye umuntu nayisebenza uhlaba inkomo ahlabe nentozana kanti mina ngiyazi uba umsebenzi wami ukuthi mangikhipha kweshumi ngigcina ixesha ngibe nothando ngifakaze ivangeli eli likaNkulunkulu anginikezele lona ukuze yenzeke. Zininzi expense ezenzakalayo xa ungakhonzi dani xa ukhonza. Into engifuna ukuyithetha i-1 ukuthi intoni uThixo akwenzele yona ezakwenza ukuthi uhlale enkonzweni yabapostoli ungayeki because xa ngaba ukholwa khona izibiko ezihleli zizenza umkhokheli uzangamva ngale ndlela beyithetha ngayo yonke into xa ngabe ethetha ubaba ufuna ibe yisonka phakatheni kwami kwenzele ngingeze ukukhubeka emoyeni kwenzele ngizahleli ngisenkonzweni ayikho ukuthi hayi angisayiboni kahle le nkonzo nangabe sebenje obaba mina mangeyiqhekeza ukuthi ngizayilungisa kanjani lento engiyibonayo ngokwesonka ukuze ngiphile uThixo njani ke ngoku ile nto ufuna simthobele uThixo osemazulweni izulu into engenhla kule oyicingayo yona zulu ke lelo njani ke ngoku ufuna ngiyazi ukuthi ngimthobelo ongasekho baba umshumayeli ufaka uthi hayi lo o different kulo wami uThayi oyelo mina ngifaka uThayi obrown ngiyeke ngoku nje ngifaka uThayi ogreen ngumzalwane ngizawushiya ke lo Thayi
usikalo msajiyanga sizawubona uba uEbeneza inkomo ukuthi uyishiyela kubani wawuvilakazi ke lo mangikubonge lithuba ngicinga uba ngizathini ngoba nawe uyaqala ukuthetha ebantwini ngithisha abantwana nje ngoba sengithetha khona ubaba thetha khona ubaba abazalwane thetha khona odadewethu ngoba angazi uba bengizathini kodwa ekufuna ngiyithethe iyi-one ukuthi intoni ukuthi xa wenzele yona eza kwenza ukuthi uhlale ungakhubeki kodwa uguquke kwesi senzo esibi esifika kuwo because umuntu ufikelwa sisenzo esibi sokuthi angasayivinceki xa ngabe ithetha incebo iqala kumzalwane ungasamva umzalwane ukuthi ayenzeka uba kumshumayeli kuye bese uhlale xa ngihleli ngingaguqukanga iyakheleka lento enhliziyweni ngize sengasakhumbuli ngenkonzo then mangikhumbule inkonzo ngiyithande xa khona inkinga mangabe ngoyireporta kuba umzalwane ngireport kuba umshumayeli umbaba umshumayeli kanjalo then kuze ngiguquke ngingabonakali sengihleli ngingaguqukanga lonto leyo ngenza ukuthi mangihlale enkonzweni yabapostoli ngingayeki zininzi ke izilingo akuyofika into oyithandayo uzafika into ongayithandi but ikhiphe enkonzweni hlala usemthandazweni uNkulunkulu umthandazo wokucela nokubonga ingaka amakholwa ongakwazi ukuthandaza acela umphelo thina siyakwazi nokubonga yile nto ekuthiwa ngumthandazo ujaphela Asemphileni usana ulisana yes nomaphumo notayi noma uTembe yayilo group phofu ke bekopa kuthi into esinathi kwabantu bokuqala bavula isixeko sacaca inkalane evulwa nje nomdisho noma modumke noma khwanqana bamane befakalelwa boshinga nomlefe bebambisa no mzayi eqhawekazi engasaphiliyo sasigijima sonke saqala pha ivangeli kodwa manwenwe bathatha ubuvulekazi bawuthulisa eXhoga noba uncayana laphakama eXhoga kwathatha ikona legenge le yasetsomo neCofimva xa ifika yona tata kwacaqwa fika amadoda phela nobhongo sikama ngabo bazalwane bokuqala abasifundisayo ukuthi inkonzo yakwazi ukuyicela ngumzalwane uyimele uyenze ufunda abantu baguquke nansi yona endiyakuyo umnguni ushumayela eXofimvaba July eXofimvaba noshika bayapha qho babuye bengangenanga namuntu hayi vele yabona ngumnguni ireport likamnguni ndigathika lalonwabisa uqondo uyaxoxoza nalendlela ayithetha ngayo yahlekisa nje lomzalo ngathi ekubhlungu le inguye yabona ireport likamnguni nereport kamenye phone akwalithini yabona ama report ayithula awuliqoba mntawethu sengela nje yohleka hayi ukuthi abasebenzi kandlela mfana bebenga uthi mnguni asikabeki ixofimva okay hle lapha hlangane noyorete uye rote la nto ke wasizamba awuthi isihlangano yarato ba kwazifika umaphumulo nomkali bekha ayi baba cha sithe sihamba sifika khona itente lapha kahle ishisi ikhotha nathi siveza komba asibafumana asike sivakashe pha itente so ushinga nomnguni bashumayele eXofimvaba ingekho ingafuna ubakho yade yakho ushinga nomnguni bebe ama reportini babuye bengabambanga zero ikhona nofuzile nodade uzondi sade savala sabe isixeko emkhelezweni every day baye beyi5 bangena nonini kodwa bere bawufumana omnye simgade sathi makahlamba wahlamba wayiqembu sathi koma asiyamshilo okubasongana noyi1 kodwa loyo sekuthethe nje uchitha amanzi koma awusesigqibini uchitha amanzi emnqwa sebicingo haya wena zero alukhetha haya ngeyivala le babelili inyambezo othatha uzonke abantu bengazi so umnguni ke ngoku ungulomuntu njalo owavula icofi yabantu nje masesinebhongo esinomditshwa because sahamba thina sayizama nalala nyaniso esayibona elikhulu akwethu asesihlukana sahlukana kwaye uvuleke imakwala eXofimvaba iXofimvaba namhlanje inamakhehlekazi ina Sunday school inabazali ababamba inkonzo every Sunday singayanga thina enqaka umkhulu
Because ubenganyanzelanga ukuguna force benoshingo bangaqhutywa kuyo pha ngeke ucofa ubaba. Kunyakazayo uba uvelele ukuthi ufuna isilingi ecofa ubaba. So ivangeli ke ngizama ukuthi ezinto azithethayo bawo namhlanje umzalwane uMnguni ekhuthaza ngokuhlala kumkhokheli ekhuthaza ngenyaniso kaThixo zizinto besizenza nalenkosi and indoda inyanisekile ayitshitshi nje wayenje kudala straight forward uMnguni xa phethe uyaphethe usathana qha story sakhe awubonga ungathetha uthini vele xa usathana baba necalo unasikalo imiza kanje ukhethe kwakudala asikalo uyakhulela usathana. So siyabonga ba uguest speaker amazwi omnandi osinikeze wona asikhuthaza ivangeli lalikhona lisezoba khona lisaba khona. Siyabonga kakhulu ke hle. Cela sibenzani okugqibela ubaba umzalwane uMnguni. So impossible lento bayisixeko sivule siyavuleka nje. Uwedwa futhi ungasivula isixeko. Jwi ungudada umzalwane ayikhethi. Ubunamandla kaThixo nje nokuze umoya ingcela khona wangayenzi. Isho incwadi yeBhayibheli ukuthi ngomvuso ofileyo awudingi basibe baninzi. Siyaqhubeka ngoku siya ku display of numbers. Kuzo display inyambazi uba lo 895 sifike kanjani kuye utata uMaqela ke uzosenzela lo nto slide show. Sawuzama ukujonga pha iscreen set besilapha kule ndawo nedeko xa kwa decorator ke ngoku. Sawuxolisa ke ngenqaba sisincinci kodwa nizama ukujonga. Uzawukhawuleza nje uba kodwa ke uzomane wabiza ngokwabiza amagama amanani kwenza bathi nesikude esingaboniyo sikwazi uba sive siyenza ke ngoku lento esize ngayo kuzophakamiswa amanani. Ndizawuqala ke ndidibane ne-organizers zethu ndive uba baplane ukuthi kuhambe kanjani ngelixesha uba uMaqela ezabe ezihlakulela naye ebonga ethetha ndibe ndiyosabela uba kuzokwenziwa kanjani kona kwandiqinisele uba kuzoza abantu abangaphambili kuzoba nje isandla kunikwe into enikwayo. So sihamba kanjalo ke emveni kwalapho zii-awards kabamveleli then ibe yi-toast then ibe yi-vote of thanks sivale le nto siyotya sendilambe egqithi. Bahle kanti inkosi ngizwile bayakhokhelwa Kanti inkosi ngizwile sicela umntando lekhokhela mbako Dumke uyenze umntana Mabusela makeze siyamcela Will of Him is represented. I represent the will of Him. Noba ngophi umzalwane osozibaba ukumela abafowethu abangekhoyo. Yeah. Noba uyi-1 nje sisikole sihle. Inkosi ngizwile Kanti bafana basekhofumbazi izani bantu abawo. Waza babusela ngizobheka Nkosi. Yase kofa emva bale la kumuntu wakhona basheshe bahle kanti inkosi ngizwile kanti inkosi ngizwile basheshe bahle inkosi
ndimbekela nje ukuthi hayi uzongena inkonzo phaa. Xa ndifika phaa ngicimba mna kuyokwamkelwa nje abantu. Ndangayazi uba zovele ndifike nje ndisilile. Kwashota ngamafutha nje khona. Lapho nomoya kaNkulunkulu wakwenye level. Lapho abantu sovele ufike sowusithi nje. Ubona abantu bakhona abantu. And futhi ba ready bayile nkonzo. Abanye bathi le nkonzo ibikade le nkonzo le. Bayile nkonzo naba nangoku niyababona bahle masibapheni ushine. Shiny! Next category. Sise hapo Nkosi yakhe. Sibu waka waka. 3 kwizicebo uThixo wakhona ehlele sitimela ewanikeza Masiya Unitra bakabazali base-Unitra bazothatha bakhawule bawu number 2
Nanti bawuzenda lobetheta wenza kanjani bawuzenda lami kodwa baya pha babuya basekhona sasina ndekala netrurati wasitex ufaka communities that number 3 highway naman kudele ezantsi emhlabeni wamathethu etsongo ba etsongo
Sawucela siphakamise uchairman tata ndithi umzalwane onguchairman weregion lesikuyo Queenstown region usihlalo wayo kubazalwana kanye kwistructure se-youth ulapha phakathi kwethu uzosijoyina ngokuselithandweni wafuna ukuthi abe nathi cela ke simphakamise ngezandla simqhwabele eze ngaphambili abanjwengu bawo umveli lowo ngumzalwane unoshwila izandla yes izandla babonoshwila sebona namhlanje ubunye bubhaliwe Nkosi. Siyabonga Nkosi yami. Asiphinde izandla kabusihlalo weregion yabantu abatsha eQueenstown uThema kazosijoyina. Kunabafowethu lempondo lasebhizana baba. Oh hayi ke mntana. Hayi ke. Amandla phaka lokho. Amandla phaka. Kunabafowethu abakhokheleka phansi kwatata umpostile unonqunga abalapha esikolweni esihlala nabo apha eRes esidla ngokudibana futhi ixesha elininzi asibi nanxa nabo nabo ababi nanxa nathi bathe namhlanje bacela uzozimasa nathi ngokuselithandeni bangabazalwane bahlala apha ekhapasini nathi bakhona namhlanje abazalwane ababili singabaqhabela izandla kakhulu. Yes. Abazalwane ke ababili omnye ukudla ukuthiwa amke ayibizwa kodwa ke ngizombiza umzalwane namhlanje ngumzalwane umncanywa nomzalwane odube phansi kwethasa singabaqhubela izandla ngeza amakhehle izokhawula ingubo emhlophe Nkosi zami sibulele ukuthi niyanafika phakathi kwethu siyabonga Nkosi zami senkosi awukhawula izulu Nkosi yami siyabonga baba siyabonga sethobeka Nkosi yami Nkosi yami Wesu. Oh, to shine the country, shine me. I foresaw that, for sure. Bunny. Sasimnandi. Istation esiphelele just two. Doyika. Kodwa andoyika. Uba ukwazi bendihlebele ngosiphanga babo ukufake ngapi pha. Hayi ke sathini singama DCC 11. By 11 ta abe balisoka ngoku. Ha divile kulale mata naye. Tumfelo wakho ukukhabalaka nje. Kula 11 uNdlovu Magwebi number 1. Ibintu 100 and something. Somkumzana 100 and 1. Waphinde wathukethe futhi phaa eGauteng ngabo number 1. Banye mayipheli phela amazinga endoda apha imali yenziwa khona bangu number 1 ngemiphefumulo 375 shayini Ahlamba hlala ethini. awu madoda
Number 3, nguye uphethe 128 souls. Number 5, sorry. Number 5, uphethe 128 yamiphefumulo. Ubaba udistrict yena yedwa, ubaba uS Khweza. Elder M. Mabusela, 145. Good. Arsenal and Man City. Bambene. Top 3. Sangisimbola lo omele iKaizer Chiefs. Number 3. iKaizer Chiefs. I'm okay, you're fine. Okay, so let's go again. I'm okay. Right. Number 3. Come on, udistrict the one again go Baba, udistrict enter M. Makela 160. Airport. Uba ufuna ukuflya, ufuna ukulanda. So then, Nkosini, AOP. The only cocaine on the album. Come on, Gaza, join me now.
The person cocaine. Kaizer Chiefs. Kodwa ke asithandi lento basi ku Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs number 3. Nxa ke ndilibhakabhaka so ufuna comply apha kuyo. Kuzawulunga khehle. Sawulungisa lana sifundile. Alright, inzima ke number 2 because xa kuvela number 2 obvious one ukhona. Abasathethi ke ngoku. Intrigue ngole. Uzayenza kanjani ube mnandi because uninzi bena lava vavu but automatically wasavela 1 u2. Kanti kumoya. Arsenal neMan City. Wait. Ayivashana to Top 2. Bekunzima ke apha. Kha iwari amithi I want. Ayo imayithathetha. Yes, ukale zovesa. Sakhala Steve Zibana ekukhanyeni. Aba udistrict. Baba uvilakazi. It's happening. Upside downs. Taking the cup and then next taking the cup. Who's under what's up? Who's under what's Biza ngalabantu aliculwa niphume ungakaqali uyenze ngoku yeah uyothini pha esicabeni Dadewethu Tom cela uqala iculo. yeah Utongu ezile.
kaluculo. Yethu. Uyaqiniseka ucawu iyangena iphinde iyophuma futhi. Yashumayela. Xa sowucacisile uyenza kanjani xa sobona ngibona ngoku ngathi ngokuphelelwe wenza kanjani? Ibanjwa nguwe inkonzo nanku mncane mdala nawe esixokweni sakho inkonzo ungayibamba iqhubeke. Inkosi masimqobeleni Yeah. Kodamse. Hey, tata uMongo, nkosikazi. Nabantwana. Bashiyekile abayithuba abancinci. Yabona abagadile phaya emahambeni. khona nomzalwane. Khona ijwayezana. Ngaba ithuba shiyekile. Yeah. Ngabe sowena ngapha ku-Sunday school. Bangaka. Sibafaka competition. Okay. Siyabulela kakhulu kuThixo ngoba abaningi bethu bathi xa bekhonza lenkonzo bayikhonze bodwa bengekho abazali. Kodwa uma uNkulunkulu ekwazi ukuthi ngomntana asondeze abazali enkonzweni nabazali bathandazisa umntwana bamjonge indawo ahamba kuzo, siyayibonga leyo nto. Siyacela baba ukuthi nabethu abazali bangene enkonzweni ukwenzela ukuthi ivangeli silishumayele kahle, ngoba aniqondi ukuthi uma bengangena ikhona into engasenza singabaze sibone sesingayikhonzi kahle lenkonzo. Siyakubongela dadewethu, siyakubongela nawe baba ukuthi ungene enkonzweni. Kanda niqala umbona mfana ambona sasiye kwaTata uNdwembini ungolwesithathu afike selayishe abazalwane xa webo bani manje ngicabanga umuntu nje oqhuba imoto nje afika ze kuthi afika sibulisa athi bayi umntana wami lowa usakhonza nangoku. Siyayibonga kakhulu lonto, anikhange nihlangane naye ixesha elide. Enye imini ngizongena uLwesithathu la niqale khona ukubona khona umama, andina background eninzi ngene information eninzi ngabo, kodwa into endiyayibamba kumthandazo ofakiweyo ukuze babe bayasondela enkonzweni. Engase nabethu abazali bangangena enkonzweni bafike bayikhonze. Ndizoma kuloo ndawo masibaqhobeleni nje izandla beyilekhenene. Siyabonga. Lapho ngithandazele ukuba ningene enkonzweni. Makhona indawo ke mhlambe ndiye ndayishiyelela ebekufanele uba ndiye ndayithetha, kodwa ke ngelinye ilanga izothetheka. Kodwa ingase nje singangangeni sodwa singabantwana enkonzweni, babekhona nabantu abadala enkonzweni bayinikeze isidima inkonzo esikhonzayo. Ndiyabonga kakhulu. Cela ushaye nomkhulu. Singayidla kutata. Ngeza tata uMongo. Xa uletha enkosini. Nansi ne-special award. Nge-special award ye-family. Ye-family. Siyabonga bazansi. Alright, okugqibela nje sonikela kubawo. Umama omdala kakhulu. Ohamba yedwa okanye exesha elininzi zathi uyedwa, andazocekisa kanjani uba ivakala kubo bonke abantu. Kodwa into evamileyo ukuthi enkonzweni yethu baqapheleke abantu abadala noba bakweyiphi category, so lonke semdala seke hamba yedwa okanye seke yedwa ixesha elininzi uyafuna ukurecognize, ngoba kuyenzeka kwenye ixesha balibaleke bahambe ke ngoku xa belibalekile endleleni bangabi sabakho. Ndithethiswa yile nto uba ndithe ndishumayela ivangeli apha ezintsukwini, ndadibana nomnye umfo ebekudala ndimzulisela ukumshumayeza endisebenza naye. Loo nto imzulisela etshabuleqani kodwa uyishumayeza kodwa akandiyive. Heyi, xa ndizoyibamba, heyi, wayengumzalwane. Utata ke ngudistrict nomama ke ngudistrict emzimkhulu babe ngo-district bakhona kodwa bahlala apha eMkanduli.
basemqanduli. Oh, hayi okay. Umsawuti nguye uthi futhi sikhonzo kodwa ansayana inkonzo beqala ngapi iphele ngapi sendayilibala ngithi umuntu ozondivuselela. Kodwa into eyayibulalayo okanye yasichafisayo kwathi utata xa ezophuma enyameni watsho baxaba ndihamka ngemini ethile ngobani bani ixesha umngcwabo wam wabiza kuhambe kanje nakanje. La mini filo wafika wahamba nyani modala abeka kodwa xa iseshiyedwa umama alibaleka wasolekela umntanakhe yangabikho inkonzo wahamba wadinwa wachafa wayeka. Uthe sephuma enyameni uthe umama uphuma 2024 or 2023 uthe sephuma enyameni hayi abantu benkonzo basekho kwaye nongcejwa amahlamba sekuyinto embi. So into esiyilibalayo ixesha elinenzi ukuthi sinakekelane especially utata ekhona nobengekho okanye umuntu xa emdala umuntu omama singamlibali simbekele phansi. Sisho ke ngoku ndifuna uphakamisa umama oxekayo yedwa emdala enjalo uyaziyela esixekweni yedwa akakhalazeli umuntu uze nabantu abayi14 ngalamini singu14 mama tata yeah uze nabantu abayi14 mama umdala Ayibushayini inkonzo shayini. Enfuna simrecognize okwena ndifike emthathe khonza nabantwana bakhe bade baphinda bahamba bawufunda kwezinye indawo namhlanje ufika kwami about 2012 or 11 ufika kwami emthathe okwena bayikhonza lo mama namhlanje usayikhonza. Cela ke simrecognize aze kubawo azobamba usandla akasho kudade uSoma. That is Soma, where are you dadewethu Soma? Alright, cela uphakame dadewethu siyabarecognize bashumayela kwalindile bebodwa benjalo lo ethetha ngaye ke ngumama uSanda. Cela simqobelele izandla sonke ugogo sibonge ngokunyamezela nokuyibamba inkonzo kuze nabantu abayi14 eyedwa nje mama uSanda. Siyabonga kakhulu. Siyabonga mamusana, siyabonga dadewethu uSoma. Ingayeki igogo sikhona, sihlala sikhona. Asinisha